iyi Mana ari Imana yacu iteka byose, niyo izatuyobora kugeza ku rufu. Nizatuyobora kugeza ku rufu. Niyo ngo izatuyobora. Ndiye ambaye atatuongoza. Imana niyo izituyobora. Mungu ndiye atuongoza. Tugaca mu bibazo. Tunapita kwa shida. Tugaca mu ntambara. Tunapita kwa vita. Tugasonza. Tunakuwa na njaa. Tugaca tugahaga. Tukambara ubusa. Tugaca tukambara. Tugakodesha amazu. Tugaca tukubaka. Ikagushorera. Wewe utaravuga ngo iyi Mana izanshorera. Ataniongoza. Sema amina. Haleluya. Izanyobora. Ataniongoza Kugeza hadi kifo. tukamenya ko ibihe bizanwa n'Imana kandi tukamenya ko ari we muyobozi niyo bitugezeho twikanga. Danieli ndiyigeze agira ubwoba. Danieli hakuwahi kuogopa. Ndiyigeze ashuguma. Hakuweza kutetemeka. Plente yashanye imbere y'Imana. Hakuweza kulalamika mbele za Mungu. Kumwamini mtu kama yule. Mutekereze guhanga amaso umuntu umeze gutyo. Tumaini Mungu kama mule. Mutekereze guhanga amaso umunyembaraga zimeze mwenye nguvu kama ule. Umuntu utazukorwaho n'ibijye. Mtu ambaye hawezi kugusa na ibindi biza bimunyeganyeza. Ibindi biza bimutera ubwoba. Ibindi biza bimushugumisha. Kubera yuko ari we muyobozi wacu. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni hivyo. Bishimira n'ikaze mwashoboye kuduha. Tena na ukaribisho ambao umetupea. Turabashimiye bivuye ku mutima. Mungu awabariki. Kuva mudutumira
tangu mlipotualika cyizere mwatugiriye mlituamini hanyuma mukaduha umwanya katupea muda guhagarara imbere y'abantu simama mbele za watu utazi ico umuntu ari buvuge haujue utasema nini. uwo mwanya ni umwanya munini cyane Huo muda ni muda mwingi kandi ni cyizere na kidasanzwe. ni tumaini ambayo si ya kawaida. Turabashimiye bashumba, Tunawashukuru wachungaji, Imana ibaheze umugisha. Bwana wabariki. nukenera izinyigisho uri areba uburyo aja kuziguha nawe uzijyane, ndumva nta kibazo. Muvugane numara ureba uja kumuha inyigisho kuko n'ubundi nizo yarakeneye kugira ngo zije kuri nani yawe. Utajua namna gani utampea Aze hizo gushaka uburyo mafundisho, abiguha abigusharinge nawe atakupea hivyo mtaa. Aho si sawa? Hivyo ni sawa. Nuko turashimira abantu twabanye kuva kwa gatanu. Tunashukuru watu ambao tumekuwa nao tangu siku ya twabanye kwa gatandatu, siku ya 6 nabo twabanye uyu munsi mu hata gatondo. siku ya leo asubuhi. Imana ibaheze umugisha. Bwana wabariki. Mwagize neza. Mefanya vema. Iyo badutumiye, wakati wametualika, baba badutumiriye kubwiriza abantu. Kwamba wametualika ili tuhubiri watu. Iyo wabuze ntuzumererwa neza. Ukikosekana hausikie vizuri. Abantu benshi ni beza, watu wengi ni wazuri, abake si beza, wachache si wazuri. Imana izishaka ngo duterane twese. Bwana anapenda tukusanyike sote. Hanyuma abantu ntibashake guterana. Na watu hawapendaki kukusanyika. None twarangiza ngo niko Imana yashatse. Eti Mungu ndivyo ametaka. Imana izishaka ngo duterane imbere yayo. Bwana anataka tukusanyike wengi. Hakabura imyanya, unakosa muda ku mpamvu zitandukanye, kwa sababu tofauti. Abo rero turabashimiye. Hao tunawashukuru. Imana ibaheze umugisha. Bwana wabariki. Dushimiye abaducumbikiye ambao wametupea nafasi mahali tulipo. Bose Imana ibaheze umugisha. Bwana wabariki. Nibishoboka natwe muzatugereho natwe tubacumbikiye. Wenda nasi kiwezekana muje kwetu na tutawapea. Natwe tuzarubeho. Tuonesha nasi tuwaoneshe. Bose mwagize neza rwose. Mefanya vema. Imana ibaheze umugisha. Bwana wabariki. Hanyuma rero, na hapo sasa urashobora kugaruka tuje ku murongo. Tuambatane sasa tuingie kwa mstari. Nyuma twari twize iminsi tuganira ijambo rivuga ngo ibyo ukora byose lolote utendalo ubikore bivuye ku mutima. Ulitende na yatoka kwa moyo. Ariko lakini nabihinduye. Nimebadili. Uyu mugoroba tugiye kuganira ibindi. Jioni leo tutazungumza vingine. Ariko byose turabihuriza hamwe. Lakini utaambatana yote kwa moja. Ni ku mutima wambwe. Hivyo roho imeniambia. Aba bacu bari kuri mikrofone 8. Hawa ambao mko hapo. Murebe ukundi mutunganya ijwi rya mu gatondo si ry'ubunyine. Muweze kabisa sauti iweze kuwa nyororo karibu. Nuko none rero sasa muri ihanganira izo mpinduka mtavumilia mvuze ku itorero kwa kanisa, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Yote yanambatana kutuletea mambo mengi. Nizera ko Imana iri buze kudufasha na Bwana atatusaidia kugira ngo dusangire iri jambo ili tuchangie neno hili yanje ku mutima ambayo imekuja kwa moyo, kandi numva tworisangira. Na nikasikia ni vyema tuchangie. Zaburi ya 31, Zaburi 31 n'umurongo wa 16a, mstari wa 16a. Zaburi 31, Zaburi 31 n'umurongo wa 16a, 16a. Hanyuma tse gusoreza mu byakozwe n'intumwa, tamalizia kwa matendo ya mitume igice cya mbere sura ya kwanza n'umurongo wa 6 n'uwa 7, mstari wa 6 na wa 7. Reka dusome. Tusome. Aravuga ngo ibihe byanje biri mu maboko yawe. Nyakati zangu ziko katika mikononi mwako. Ibihe byanje biri mu maboko yawe. Ziko mikononi mwako. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya mitume. Nuko bamaze guterana, baada ya kusanyika, baramubaza bati, wakamswali, mbese mwami, je mfalme, iki nico gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Hii ndio wakati wa kuweza kurejesha ufalme katika wana wa Israeli. Murongo wa 7 mstari wa 7. Arabasubiza ati, akawajibu, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye. Si yenu kujua wakati wala siku ambao Bwana ameweza kuandaa. Ni ubutware bwe wenyine, ni utawala wake mwenyewe. Nuko hivyo mwamaze gusoma namwe? Memaliza kusoma? Karibu rero mu ijambo. Karibu katika neno la Mungu. Biblia ibamwe amakuru yose. Mnamo habari zote. Uri yaramwe ngo icyambere na amakuru. Ya kwanza ni habari.
icya kabiri ni amakuru, Ya pili ni habari, icya gatatu ni na amakuru. ya tatu ni habari. Isi igizwe n'amakuru. Ulimwengu unaundwa na habari. Ubuzima bw'umuntu bugizwe Maisha ya n'amakuru. mwanadamu inaundwa na habari. Imibereho y'umuntu igizwe Maisha ya n'amakuru. mwanadamu ni habari. Amakuru niyo si, Habari ndiyo ulimwengu, kandi amakuru niyo juru. habari ndizo mbingu. Ushatse kumenya iby'ijuru, Penda mambo ya mbingu, uzoshaka amakuru. tafute habari. Kandi amakuru y'ijuru Tena habari za mbingu ni Bibiliya. ni Biblia. Bibiliya irimo ibibazo ikagira n'ibisubizo. Biblia mnajibu hata maswali. Niba ushaka kumenya iby'ubwenge, Tafuta kujua mambo ya elimu, uzosome Bibiliya. usome Biblia. Niba ushaka kumenya abantu ba Bibiliya, Penda kujua watu, usome Biblia. ni ushaka kumenya sobanura ukonderekerayo uzungurikira ninerekerayo gutya ukareba ubundi usobanura singazangera ahangaha ngukuba ahangaha n'amakosa ye gutera haleluya. Tushauri haleluya. Tere haleluya. Yego. Muri maso Muko tayari? sawa Sawa. bwo mwiteguye ni sawa. Gisi mnajiandaa. Imana niyo muyobozi w'ibihe. Mungu ndiye kiongozi wa nyakati. Imana niyo muyobozi w'ibihe. Mungu ndiye kiongozi wa nyakati. Imana ibihe bizabyumva Nyakati Imana. zinasikia Mungu. Ibihe bizabyumva Nyakati Imana. zinasikia Mungu. Ibihe bizishwe Nyakati Imana. zinajua sauti ya Mungu. Ibihe bizimvugo Nyakati y'Imana. zinajua sauti ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Ibihe Nyakati. ibihe Nyakati bizabyumva imvugo y'Imana. zinajua sauti ya Mungu. Amen. 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 Mama Tele parite. ariko umugoroba ndikono. Amen. Sema amina. Haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Bari yani mundebe. Munione. Murebe nkanjwe avuga ko barare mwikore intebe tibandebe njewe. Wanatazama ambao anachukua kiti. Uko ni murwaye. Wagonjwa. Murebe njo avuga gutya. Mimi nasema. Murebe shitani burgizigi. Ona shitani. Barebe w'intebe bareke kureba njo. Naona kiti. Muone. Njo ufite ibyiza. Mimi ambao niko na intebe ndakiriho bari. kiti hawa ni kuketi. Ukazamuranga. Msikwe mnazuba. Icyo nizo kila kikubwira umuntu ukurikijisha. Hiyo ndiyo ambayo inaonyesha mtu ambaye anafuata neno. Hapendi mtu amzuie. Anaketi hivi. Wengine wakupita pita ilikuwa naona huku. Imana Mungu namenyene. Nimejua ya kuwa. Nimejua. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utinya. Usiogope. Pigira ubwoba. Usiwe na shaka. Ibihe bifite umuyobozi. Mungu nyakati ni datatwe tena ni Mungu mweza. ashavuga bikumva. Anasema zinasikia. Ashabihamagara bikitaba. Anapita zinaitika. Ashabibwira ngo nibigende Anayambia bikagende. niende zikaenda. Yabibwira ngo nibigende Akambia zikuja zinakuja. Imana Mungu. n'umugenga w'ibihe. Amen. Nyakati. Sema amen. Elela kolo mele. Bwana Yesu asifiwe. Imani imba. Hakuna kiongozi rais, hakuna ministri, hakuna ambaye ni mtajiri, hakuna mwenye hekima, hakuna mwenye nguvu ambaye anatawala nyakati. Hakuna. Kakarimbo mugume mugapange. Leimba muipange vizuri. Shaka muipange nisi. Bivyo ku mutima. Toke kwa moyo. Tuwezi maana shuba. Pandishia Bwana. Sema amina. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Mimi nimejua vizuri. Mungu isiyobora igihe. Anaongoza nyakati. Naho ne kulete. Anaikufikishia. Kakibwira ngo anaiambia nimeileta ariko gifitwe ni. Lakini mna siku. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Elondre le baride. Sema amina. Mungu mete la fo.
ujue Mungu ni mwenye rehema, urukundo, mwingi wa upendo, yuzuye ubuntu, anajaa utu wingi. Hawezi kuacha, hawezi kuacha nyakati, hawezi kuacha nyakati. Hapana, hapana. turacasura hariya ngo ibihe byangezeho bintera kwiheba, muraciye muyibuka ngani muyitere ibihe byangezeho bintera kwiheba, areba imbere yanjye nkabona umwijima, niko kugira ubwoba ndatangamye, niko wambwiye ko ntazasiga njyenyine. Mbese urihe, mbese urihe, mbese urihe, mbese urihe, geraho shobewe, twitege bitakumva ijwi ryiwe ribwira riti urugendo rwawe nijye warutangije, ni nanjye uzarusohoza amahoro. Uru rugendo rwawe nijye warutangize, ni nanjye uzarusohoza amahoro. Dawidi amesema ubuzima bwanjye maisha yangu buri mu maboko yawe, kwa mikononi mwako. sema amen. Amen. Uru rugendo ngo niyo yarutangiye, Safari yangu ndiye ameianza. ukunsa Jinsi inafanana. data na mama ntibari bazi ko nzasuka, Baba na mama hawalikuwa wanajua ya kwamba nitafanana hivi. oya, Hapana. kandi ntibari bazi ko nzaba umuvuga buti. Tena walikuwa hawajua ya kwamba atakuwa mhubiri, mwinjilisti. Igihe mvuye mu bibogobogo, Wakati nitoka huko Bibokoboko, nagize nk'iminsi amefanya siku, ndagaruka nja gusezera, tarudi kuwaga. mama arambwira ngo Mama akaniambia, umuntu yari azi ko twotandukana. alikuwa anajua ya kwamba hatuwezi kuachana. Navutse inyuma y'abakobwa nka benshi, Nimezaliwa nyuma ya wasichana wengi. noneho we Yeye umuntu yigeze atekereza ko hakuwahi twotandukana. kufikiria kwamba tutaachana. Mbese burya niko byari bimeze? Ni kweli, ni hivyo ilikuwa. namwe unabaye pastor, Nimekuwa mchungaji, byararangiye, mambo yamekwisha. amakuru yanjye ntayarazi, Habari zingine n'ubu ndibayazi, hata hajui. hari uyazi n'umwe, Mmoja ambaye anajua Imana ni data wa Mungu twese. Baba wetu wa sote. Haleluya, Haleluya. mugenga w'ibihe, Yeye mtawala wa niwe nyakati, mugenga w'ibihe, yeye mtawala wa niwe nyakati, usubiyobora, yeye ambaye niwe anaziongoza, usubihamagara, yeye ambaye niwe anasita, yeye ambaye usubitegeka, anazitawala, azabibwira ku ijwi anasiambia rikumva, kwa sauti yavuga isiyo, byoyongoreye bikumva. sema kwa sauti Sema kidogo. haleluya. Haleluya. Turudilie tena. ibihe byangezeho bintera kwiheba, areba imbere yanjye nkabona umwijima, niko kubwira ndataka cyane we, niko wambwiye ko utazasiga njyenyine. none urihe, urihe, none urihe, ese urihe, geraho shobewe, twitege
Haleluya. Imana Mungu ni data, ni baba. Imana Mume karide ni umubyeyi. ni mzazi. Papa yarankubise umunsi, Baba ameniadhibu siku moja. nzamwibuka. Mimi nakumbuka Nagiye ku ishure, kwa nimeenda kwa shule ngo marenza amasaha na atara. hapo nikarudi saa bado kuenea. Namazanye pamere. Nikakuja Mushike mama yamantegera mama. mama kaniambia imekuwa vipi? Toya inumse ko nota. Mesikia ni lazima niende. Papa baraserutse. Baba akatomoka. Bite vyawe. Jambo yako Ni sawa. ni sawa? Mwasose. Shule imekwisha? Atoya. Hapana. Sohoka rero. Toka nje. Maza aramfundisha. Akanifungisha Agakoni ne. fimbo vizuri No kwishuri. na shuleni. Nagiye mbabaye. Nimeenda nikihuzunika, Ariko ubunamenye lakini nijua icyo yankoreye. sababu gani kile ambacho amenitendea. Iyandeka n'ubutesi nari mfite. Angeniacha na gisi nilikuwa na deka Shuri nari nditaye. na shule nilikuwa nimeacha. Novuye mu mutwe utapanze neza. Ningetoka hata kichwa ilikuwa hangekuwa inapanga. Imana. Mungu Imana izitureka anatuacha tukinjira mu bihe, tukaingia kwenye nyakati, tukinjira mu gihe, tukaingia kwenye nyakati yayitureka na yanatuona tizija. yeye kabisa, anatuacha Biblia yavango nubwo dusa n'abakaba, hata kama tuko tunapapasa muntiri kure n'umuntu, yeye haiko mbali na kila mtu, ni hapa. Nubwo tusa Hata kama tuko tunapapasa umuntu akazakaba mtanagusa hivi, ngo ndibiri kure, yeye haiko mbali. Hapana, tizija kure, yeye haiko mbali. Ico gihe wakati huo izikireka anayacha kubera ari kwiyo muyobozi, sababu ni kiongozi. Haleluya. Ariko lakini ikaba hafi, anakuwa karibu, igasani hayiguma kukurunguru, haiko na kuchungulia. nasanze promotion yose, nakutana promotion yote tizifa kwiza nizizi uciye mu bigoye, haikuje tu kwa rahisi, ni lazima ukumpite kwa magumu. ta promotion boguha, hakuna promotion wezi kupea tu hivi. Ugitanda wa murongo, ukitoka kitandani unapewa promotion? Hapana. Sababu gani? uko yihabwa na, kwa nini uipewe na nani? Namna promotion, kwa njia promotion ya nekitondito promotion ziva muri mungorane, promotion inatoka kwa shida, kubimenya kuyajua niryo banga rikomeye, hiyo siri kubwa, gutahura ivyo kugundua hayo niryo banga rikomeye, hiyo siri kubwa. Nilikuwa ni wakati huu, ngubu no bishobora, leo mimi naweza kuweza. rega bivana n'uburyo bwavugana n'Imana, hata kwa nazungumza na Mungu. imirimo yacu siyo guhabwa, kazi zetu haziza kupewa hivi, kuvugana n'Imana, kuzungumza na Mungu. ukumva yuko ico gihe nasikia wakati huo Imana ikigushizemo, Mungu anakupea umuyobozi w'ibikosi wa nyakati. muri Biblia harimo abantu binjijwe mu bihe, watu ambao wameingizwa kwenye nyakati, Imana ibinjiza muri ivyo, Mungu akawaingiza kwenye nyakati hiyo. Nibaza wakajiuliza Danieli kugambanirwa, Danieli kuweza kusalitiwa, Bwana alikuwa haone, na maana alikuwa ameenda. abayobozi bose bakemezanya ngo viongozi wote walikuwa wanasema wewe kumsaliti. muzo some ijambo ry'Imana, some neno la Mungu, muzumve ko ari Danieli hari amarumburumbu yavuze, kama Danieli ameweza kusema mambo. Biblia ziva gusanga akingura madirisha ngo asenga, akafungua madirisha akaomba, tiyigeze avuga ati Imana, hakusema Mungu, uri kurabona abantu bangamba, unaona watu kisi wananisaliti, kandi ni presidency tena ni uongozi wote yangiriye umugambi, imeweza kuwa na kusudi kubera kugukunda, tena kwa sababu ya kukupenda. none wa Mana, sasa Mungu urebe ukubage, uone kisi utawafanya. Hapana. good, namna gani? kubimenya nibwo buzima, fitama horadashira, tuiwe nawe nuwanje,
Sema haleluya. Twabimenye ukimjua tukamenya ko ibihe bizanwa n'Imana kazi zinaletwa na kandi tukamenya ko ari we muyobozi tena ndiye kiongozi niyo bitugezeho kazi imetufikia twikanga. hatushtuki Danieli ndiyigeze agira ubwoba, Danieli hakuwahi kuogopa ndiyigeze ashuguma, hakuweza kutetemeka plete yajanye imbere y'Imana, kuweza kulalamika mbele za Mungu. sabira ndizi mbara iriye gati barya babandi bateranye Wale wajambazi wamekusanyika niko nza kandi kurya ikizo kubira kwigihe kitagufite imbaraga. Nakwambia kama wakati haina nguvu juu yako, uburyo ucakira ni wakati unaipokea. Imana yonyine diringani ntare hariya Mungu akajishughulisha na simba. Kandi gayo makuru yari yayamenye ko kera bapanze kwa rinta. Tena alikuwa anajua habari hizo ya kwamba ni Tasengesho simba. ryo kuvuga ngoma Bila ombi ngubumbi minwa y'inda. Mungu funge midomo ya simba. Alikuwa anajua ya kwamba mtawala mwongozi wake ni Mungu. Alikuwa ni muombaji. Yageza soma. Alikuwa akisoma. Danieli yari umusomyi uteye ubwoba. Alikuwa ni msomaji wa kiasi ya juu. Yari umusomyi. Alikuwa ni msomaji. Hapana umuntu bwo kubwesha. Yari umusomyi. Alikuwa ni msomaji. None Sasa akumuntu yorangiza lisanse anaweza kumaliza lisansi agafata doctor maîtrise hata na hasomake Biblia. akumwezi ko muzamutera ubwoba. Mnanitisha zaidi. No oya none wobukunda Imana ntusoma amateka. Unaweza kuwa unampenda Mungu utasoma historia yake. Ngafite igitabo cha Thomas Sankara. Eti ana kitabu cha Thomas Sankara. Sogokuru wawe. Tate yako. Umuntu yosoma makuru ya Thomas Sankara. Habari za Thomas Sankara. Kanda soma na ya Danieli. Hata soma na ya Danieli. Na hata soma na ya Danieli. Tasoma iby'umuko. Hata soma ya Roma. Tasoma urupfu rwa Yesu n'isoma kifo cha Kristo. Sema haleluya. Haleluya. Thomas Sankara. Eti Thomas Sankara. Yashitse no. Ajabu. Ndakana mavuga abantu ngo ba Jean Paul Sartre baravuze. Jean Paul Sartre. René Descartes ravuze. René Descartes. Yewe aho Matayo haravuga. Kisha Mathayo nasema nini? Ekada. Hakuna. Eti ni Mkristo ambaye tunaongoza naenda mbinguni. Igikongoro ntimwagize mumva ikaramu ngo ni igikongoro. Eti kabisa ni kikopo. Unajua timukizi igikongoro. Mwe. hamjui. Mwana bakwiga ngo mumenye ibintu. Hamsome mjue mambo. Igikongoro bivuze ahubwo ligutware nawe rihari kuri. Na wewe niseme lakini na wewe uende. Utasoma Biblia. Utasoma Biblia. Ulichaho nguri ngabo yingura umusoda w'Imana. Eti wewe ni askari wa Kristo. Umusoda wande genda ubu umusoda wo munzu yanyu. Uwe askari wa nyumba yenu. Abana deserteri umusirikare azatwara imbunda. Hata ule ambaye ametoka katika kijeshi. Kubera ko aza akamaro kwa sababu anajua thamani yake. Kuri. Kwa kweli. Kuri kwijambo ry'Imana. Kweli ya neno la Mungu. Umuntu udafite ijambo ry'Imana mu mtu ambaye hana neno la Mungu kichwani. Nukuri kwijambo. Kwa kweli neno la Mungu. Satani nta muntu azatinya. Shetani hawezi kuogopa. Hapana. Kandi harimo ubusa. Tena hamna kitu. Nimesema vizuri. Soma neno. Soma jambo ry'Imana. Soma. Soma jambo ry'Imana. Basha musome jambo. Msome neno la Mungu. Zaburi ya 48:15. Zaburi 48:15. Atuye inyuma ibihe arutitangiriro ubwibi
umeze gutyo Tumaini Mungu kama mle. mutekereze guhanga amaso umunyembaraga Tumaini mwenye nguvu kama ule. umuntu utazukorwaho Mtu ambaye n'ibijye hawezi kuguswa na ibihenge nyakati. biza Nyakati bimunyeganyeza hawezi kumutigiza. ibihenge biza bimutera Nyakati hawezi ubwoba kumautisha. ibihenge biza Nyakati bimushugumisha hawezi kumtetemesha. kubera yuko ari we muyobozi Kwa sababu wazo. ndiye kiongozi wa nyakati. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imani hiyo. Haleluya. Ni hivyo. Ibihenti Ashobora gukuraho icyo yavuze ikimenyi herezo kandi ihagaze ku itangiriro. Amen. Haleluya. 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 Ibihenge bizokuraho icyo Nyakati hawezi yavuze. kuondoa kile Icyo ambacho Bwana yavuzeho amesema. Lile ambalo nubwo amesema. abantu bokorana Hata watu nubwo wakusanyike. umuryango uhaguruka Hata jamaa simame. nubwo abanzi bohaguruka Hata adui wasimame. ntibonyeganyeza Hawezi kutikisa. ibyo Imana Lile ambalo yavuzeho. Bwana amesema. Sema haleluya. Haleluya. Ntibazabinyeganyeza Hawezi kutikisa. mpaka nitafika Kugeza ngeseyo. zagerayo. Nitafika huko. Sema amena. Sema haleluya. mirongo umunani na karindwi 87. nagiye mu mibunda Meenda huko vijijini Mibunda. ngo mare nsanga Kabunda bamuzi Kakutana baba mzee Kabunda. Kabunda Mzee Kabunda yageze abona alikuwa akionyeshwa umugabo wa Yesu Kristo kufunuliwa. zubona ikiyo Alikuwa yagiraga kabisa. ikiyo Alikuwa kabisa ni nabii kubwa. Kabunda, wende kwa Kabunda mtumishi wa Mungu. Baba Kabunda. apana utubu ibi muri mu gufutereza nda Haya ambayo mnafanya ya kisasa. fa guhohotera gusa Sema tu haujui unasema nini. ngo amare afata ukuboko kwanje Akachukua kitanga changu ashira ku gutu akaweka kwa lisikio. arambwira ngo Kaniambia wewe usiga Bibiliya utasoma Biblia. niko Imana imbwira Bwana ananiambia. icya kabiri Ya pili uzovuga ubutumwa utasema injili. kandi ico gihe Tena wakati huo nari ntaranabwiriza n'umunsi umwe nilikuwa hata siku moja kuhubiri. nari umunyamasengesho Nilikuwa mwombaji. arambwira ngo Akaniambia Bibiliya Biblia iri mu kuboko kwawe iko mikononi mwako. warangiza Na arambwira baada akaniambia ngo mbonye wurira indege naona unapanda ndege. ndiye mico gihe Tena wakati huo 87 la neka 87 kubwira umuntu uri haruguru ngo kuambia mtu indege eti atapanda ndege. indege Ndege nurire mbanje aipande na enda wapi? mu biboko Bibokoboko. ngo zurira indege Nitapanda ndege. ndahumirwa Nikashangaa. uvuye ko nzanirangiza hejuru Mimi naioni napita tu juu. imwe ya gasitari Ile ya msururu. izigenda na gasitari Naenda kabisa naona meacha trasi hako. navuga ndariko kabu Baba wewe wewe. uwanura ndaza hano uri ibintu bizima Wakutabiri hawezi kutabiri mambo nurira mazuri. indege Kupanda ndege. Imana Mungu ni umuyobozi w'ibi ni kiongozi wa nyakati. sema amen Amen. azaki Anakiongoza. yabwiye Yeremiya Amemwambia Yeremia. arayibwira ngo Akamwambia. aramubwira ngo nza ndindi ijambo ryanje nza ndindi ijambo ryanje Mimi nalinda neno langu. Mimi nalilinda. karishorera Mimi naliongoza. karigeza Nikalifikisha. aho ushaka ko rigera Hali napenda alifike. sema amina Haleluya. 2012 2012 nurira indege nja muri nikapanda ndege. gutya ninjiye mu ndege Nilipopanda ndege, nilipoingia 87 87 2012 mpaka 2012 nurira indege nikapanda ndege. 92 92 nja kwiga ishuri rya Bibiliya nikaenda kusoma Biblia. kandi nagiye mfite inyota Tena nienda nikiwa na navuye kiu. Karemi n'amaguru ngera mu Bibogobogo Metoka Kalemina Mbega miguu nikafika n'umusirikare Bibokoboko. ngo ndoroshe. Nikuwa kurya mwanajeshi. ku kirenge Hivi kwa mguu. murebi Karemi na Bibogobogo Kalemina Bibokoboko. ukira Miguu. karyama Mnaingia mimi ukira nalala. nkaryama Mnaingia nalala. nivyo navuze nimara gupfa niyo mashuri bazavuga Baada ya kufa kwangu ni hiyo niyo watasema. nabwiye umugore n'abana bazavuga Niambia mke na watoto. ayandi yo mu Kagogo bazayareke Wengine akagogo muiache.
se turachari kumwe tuko pamoja ko birumvikana yanasikilikana soma inshuti yanjye soma Zaburi 48 n'umurongo wa 15 48 Imana niyo muyobozi w'ibihe Zaburi 48:15 usome mu izina rya Yesu Kristo kuko iyi Mana ari Imana yacu iteka ryose niyo izatuyobora kugeza ku rufu niyo ngwizatuyobora niyo Imana itatuongoza Imana nizituyobora tugaca mu bibazo tugaca mu ntambara tugasonza tugaca tugahaza tukambara ubusa tugaca tukambara tugakodesha amazu tugaca tukubaka ikagushorera wewe utaravuga ngo iyi Mana wizanshorera sema amina izanyobora kugeza hadi kifo. Mwebwe gamusiye murimba twaturimba tugana ile wimbo yapata twageze turimba zifite couple zitatu bamara ahantu ha parole mahali kwa parole mama mudaheranwa we mama pastor we icyo nari nshobora ikwana yesa nayicitwijwi ikwana reka no hari bishanga bikagira indirimbo ngasa n'uyicuritse nyimbo kabisa nikaigeuza ariko parole nzoza ndera muze mwaba mumfasha kuwa na tuma nyimbo Imana Mungu niyo muyobozi ndiye kiongozi wibishe wa nyakati ibyakugezeho yale ambayo amekufikia nibindi bikikugera nyingine ambayo atakufikia nibyakugezeho yale ambayo amekufikia witinya usiogope umuyobozi wibishe kiongozi wa nyakati sema amina amen ni data wa twese ni baba wetu niwe muyobozi ndiye kiongozi ni usubibwira ndiye ambaye anayambia ninasikia nimeomba Mungu anipe nyumba sijui wakati nilianzia kuomba Mungu akanyamaza nami nikainyamazia nimekujua mtu akiendelea kukuambia acha nikuache tuone tembea na Mungu unamjua vizuri nikaiacha yale ya kupangilia kujua nipange mwaka wa kujenga nyumba mimi niko mbele za Mungu hapa nimesema kugira ngo nguri kibanza ili niuze uwanja nabanje kubakira umuntu inzu nimeanza kumjengea mtu nyumba ndafite parcelle Imana irantegeka Bwana akaniambia kubakira umuturage jengea mkaaji ngomare kubakira umuturage baada ya kumjengea mkaaji nanje umuntu ambifaranga nguri kibanza mtu akanipea nikauza uwanja hivyo na amanticheka nikanyamaza sino muchuruzi mimi si mchuruzi ngo ndabona ngo ndapiga ete nitapiga hivi si mwebwe abakristo si nyinyi wa Kristo wa Kristo ariko Mana yani Mungu mweke mabwire acha niwaambie mukarambiye nkareka ngiye kuvuga Bwana niambia ni nyamaza mimi naacha byose n'ubwenge yote ni hekima nuko noneho sasa tagutekereza bila kupanga tanavyiyumviro wala kufikiri umuntu wankubita udufaranga mtu aliponipea pesa kubisema ka fondation nikaweka fondation msingi ngo ndangize baada ya kutia msingi naho nari mfite ubushobozi hapo none nja gusoma ijambo nikaenda kusoma neno la Mungu kamwambia Mungu ko birivuga ngo umuntu naza kubaka mtu akikaribu wajenge abanza rebe tekereza ufikiri kwa fitira tego ufikiri kabisa ngwejo batazaza guca konzo bagaseka kesho wasipite kwa nyumba wakucheke huyu mtu amefanya kazi gani kona shizeho fondation mbona nimetia msingi kubwiyega makuru nakwambia habari bazaguseka watakucheka kandi nituze garyinje tena na ukoke wavuga ngo ndo muturaga sema hivi unaweza kusema mimi kabisa village mimi niko na hekima kuna akili murabona
nambaye nk'umusazi, nimevaa kama mwenda wazimu. Ngo mvugisha inshuti yanje imwe, Nilipozungumza na haramwe yangu, ta nshuti ugira hauna rafiki? Ndazifite. Niko nazo. Ati wazitumiye. Suzi aliki. Ukababwira amakuru. Waambie habari. Ndiyo. Tari kuzobashakira ahantu bicara. Utawatafutia mahali kwa kuketi. Hanyuma nitumara kwicara. Baada ya kuketi, hatubagurira utwo bari. Wauzie kile ambacho watatumia. Pesa mafaranga ngapi? Pesa ngapi? Ngo 300. Turwasa. Ngiri faranga nari kugura isima. Pesa ambazo ningeuza sima ni wape. Abantu ndazi ko bampifa. Nizipee kwa watu ambao sijua kama watanitumia abantu 14. Walikuwa watu 14. Ngo bashike bamba milioni 11. Wakanipea milioni 11 milioni wakanipea. Ikintu chambu. Kitu ambacho kimenishangaza. Tulipotoka, umwe muri abo, mmoja kati yao akaniambia, urategereza yangaya. Utangoja hivi. Ndiyo. Imana iranibutse. Bwana ananikumbuka. Ampa ibihumbi 5 by'idolari tuzozuga ndunishura. $5,000 utakuna nilipa. Uende once. None ibihumbi 5 ni make. $5,000 ni chache. Yagiye gushira ili karibu hivi. Ntanohereza amafaranga kugeza n'uyu munsi wanone simuzi. Mtu akanitumia pesa mpaka siku ya leo simjuu. Anohereza ibihumbi 8 by'idolari. Akanitumia $1,000,000. Kwa murumbi nyumba hii aja. Nani nzana shora? Na mimi natoaka. Anashora. Mimi natoaka. Nzana shora mafaranga. Mimi natoaka pesa. Tuze kuja hariya muri kurasenga umwami Yesu Kristo. Ngo pastor madahanwa yavuze. Ngo itonde. Wende pole pole. Kwanza uzumbaza makuru. Uniulize habari. Nuwaki umuntu mbaye ndira nda kintu ufite. Nimemjengea mtu nikilia nilikuwa sina kitu. Ugenga wibi. Yenu mugenga wibike. Mungu ni mtawala wa nyakati. Umura. Farijika. Wisiki ndege. Wikwiyeba. Usikate tamaa. Kesho ni Yesu. Kesho ni pazuri. Sema amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wisere data. Ndio. Wisere data. Muamini baba. Umuhanga maso. Umutumainie. Umukiranukire. Uwe mwenye haki. Ugirire icyizere. Uwe na tumaini kwake. Hallelujah. Hallelujah. Atakuongoza. Ndio. Timotheo wa 2. Timotheo wa 2. Ibice 3 murongo wa mbere. Sura 3 mstari wa kwanza. Rwandiko Paulo yandikiye Timotheo. Waraka wa Paulo kwa Timotheo. Rwandiko rwa 2. Waraka wa 2 kwa Timotheo. Ibice 3 n'umurongo wa mbere. Sura 3 mstari wa kwanza. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Amen. Achia hivyo. Nzangunda kubwira abakristo. Napenda niambie wakristo. Uko mzamona tsadusenga. Hivi tunaombaka. Nyine ninga kurya abaganga bazashika bakakureba. Kama vile waganga wanakutazama. Bati indwara. Hii magonjwa. Kila ni biragoye. Pona ni vizito. None sasa turaguha makalma. Takupea makalma. Wakati utasikia maumivu utatumia dawa hizi. Umuntu agaturana n'ivyo binini. Mtu anaishi na dawa hizo zo gucecekesha uburibwe, kunyamazisha maumivu. Uku niko tumeze muri Yesu. Hivyo ni hivyo watu walivyo katika ulimwengu huu. Watu wanaomba ngo mwami Yesu, Mungu Baba, nguhagarike intambara, usimamishe vita. Zije ziende wapi? Hapa ni kwao. None ziraja zitaenda mbinguni. Tena hakuna vita mbinguni. Vita nikitanga. Noneho Imana iziduha makalma. Mungu anatupatia makalma. Ikaduha makalma y'igihe. Patia makalma ya kati. Intambara zizarangirana nuko impande. Vita itakwisha wakati parapanda kalia. Satani afatwe. Shetani atachukuliwa. Ya miaka igihumbi. Ile miaka 1000. Satani ngo azamanurwa mu rwobo. Atashushwa katika shimo. Umuririmbyi ari ngo kana amahoro azatwara. Tena amani itatawala ulimwengu. Ile wakati baada ya kuchukua kwa Shetani na nabii wa uongo wakatupwa kwa shimo. Hakuna vita ambayo inyamaswa mnyama zitaishi pamoja. Nyoka na watu wataishi pamoja. Simba na kondoo itaishi pamoja. Kwa sababu ndiye ambaye analeta vita. Ni yeye adui wa vita. Ndiye vita. Ni hivyo itaishi.
wa maana we Mungu uhagarika indwara ku isi. magonjwa ziishe katika ulimwengu. Isimamishe magonjwa katika ulimwengu. Irahagarika indwara ku isi. Tasimamisha babake na magonjwa ya shetani atafanya vipi? Kandi nyine Tena Mungu kiongozi. Baba Mungu mwenye nguvu. Haleluya Yesu. Baba unatawala yote. Tunasimamisha magonjwa kwa ulimwengu. Useme mahali zitakwenda. Namenye ibintu kurya. Umejua? Azabiyo twahuye n'intambara. Wakati mmoja tunakumbwa na shida na vita. Washakambwira. Na tuna mwenzangu akaniambia, ati kizi intambara ku. Vita kama hizi. Ni vipi? Kamubaza ndese. Namwambia, zije. Ziende wapi? Ziraja kwanza. Zitaenda kwa nani? Taho ziri kunyine ziri mu kirere cyane. Hapa ziko kwanga ya. Tugomba gusenga. Ni lazima tuombe. Uriya umunyamutima wese aratinya. Mtu ambaye ana roho anaogopwa. Umurwanya zatinya. Mpiganaji anaogopwa. Mwenye nguvu anaogopwa. Umuntu azasenga. Mtu anaomba. Ukizera Imana. Unaomba Mungu. Unaamini Mungu, unasoma neno. Shetani anasimama mahali pa. Uzambona tabaye mu masengero. Kama siingie kwa maombi. Kama mimi siombi, Shetani anaweza kuniangamiza. Umujinya tugirana nje nawe. Hasira ambayo inakuwa na Shetani. Mimi na Shetani. Inabi tugirana. Wadui ambao tunakuwa nao. Nikilala. Kifo ni hapo inatokea. Gasinzira. Nisinzia. Wosinzira uri kurwo. Unasinzia na huko kwa shimo. Uruhande rw'umwobo imetero 15. Unalala kando ya shimo. Muzi ko mugira umutima. Na hapo unasinzia. Haiwezekani. Mube maso. Mukeshe. Mube maso. Mukeshe. Imani dusaba. Ile ambalo Bwana anataka. Cha kabiri. Ya pili. Imana niyo itegekiri. Bwana ndiye anatawala nyakati. Imana. Bwana si ukubiyobora gusa. Si kuiongoza tu. Izibitegeka. Anaamuru. Stop. Anaiambia nyamanza. Stop. Anaiambia nyamanza. Tulia. Kuryiza ubona ibihe iyo bihagaze. Yesu naona nyakati nimesimama. Bagire ngo cyane ngo namasengesho menshi. Sizani ni maombi mingi. Iba yahagaze. Kwamba imefika hapa. Ikakugoboka ikazi. Ikakujia. Ta muyobozi kwisi. Hakuna kiongozi ulimwenguni ambaye anakuwa na neno kwenye nyakati. Kwa sababu ikikuja inambadilishia, inamgeukia. Ushize nimbara makuru ya WhatsApp nabonye bavuga ngo ni habari ya WhatsApp situkumbuke ngo batangaye eti wameshangaa ngo n'uburyo ibisasu bya Iran namna mabomu ya Iran meanguka. Amani tugira masengesho tunakuwaka na maombi. Mana yo kwizera. Mungu wa imani. Mana y'imbabazi. Mungu wa rehema. Banza tubabarire. Uturehemu. Twamara gusaba imbabazi. Baada ya kuomba msamaha twavugana umutima. Tunasema na roho ya upole. Watu wabaya iyo basenga wakiomba na abakristo ni wakristo. iyo abwira nta ibihe uriya mupapa umwe ngo ni Israel. Hariho abantu bamuzi azasenga nawe. Israel na anaomba. Azasenga. Muombaji. Yagiye ahamagara inkima. Ameita kima. Yari yagumye kumuharibishiriza Zayoni. Kwa imenamuharibishia. Kona murabizi bana. Kona mu mirima akanyamaswa. Ilikuwa inaingia katika shamba inaharibisha mimea. Arayihamagara ati manuka. Akayambia shuka. Manuka vuba vuba. Shuka mbio mbio. Waragiye kuja mwivuga butumwa. Alikuwa anatafuta kwenda katika ili sibaki kiharibu. Manuka vuba. Shuka mbio mbio. Ya mimano. Ikashuka. Kurikira. Nifuate.
ukora ishikana mu rugo ngo ashikara avugira ati akaifika nyumbani yangi maganda yizanye ngiye ile kima njoo hii baina haribisha mimea hariwa ukumuza mubona tu Jinsi no dusenze neza tukiomba ibintu vizuri byokorogana ku isi kuna vitu ambavyo hari ibintu twokoroga mu isi kuna vitu ambavyo tunaweza kuvikoroga katika ulimwengu tunaikoroga katika ulimwengu huu haya na masengesho y'ubuzaifu hii ni maombi ya udhaifu nyine atagize ataremereye ambayo si akili n'amagorwa tugowe n'inzara ya shida ya njaa na umaskini tukasenga igihe twabonye ibintu byabaye nabi wakati tumeomba wakati tukasinzira tukifanyikiwa tunasinzia wasana chagihoma ni kama ile bazagikubita inkoni wanakipiga fimbo hejuru kava ngo reka mensinziriye gato acha nisinzie kadogo inkoni iracari hejuru fimbo ingali juu omba senga soma ijambo soma neno Imana Mungu nizitegeka ibi ni ambaye mtawala wa ibyakozwe n'intumwa matendo ya mtume 22 kugera 22 hadi 24 Daniel ibice 7 sura 7 n'umurongo wa 22 irangize gusoma Imana nizitegeka ibihe ndiye mtawala wa nyakati niyo yabiremye ndiye muumbaji wake wahabonye tahariho 22 ndahariho ibyakozwe n'intumwa 22 dusome mu izina rya Yesu Kristo none dore ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima ibizambaho ngezeyo simbizi aho komeza uragera kuri 24 keretse yuko umwuka wera amamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegererejeyo ariko sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye kuko ngwiriye kurangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hari abagabo bari baramenye neza bari kwamejua kw'Imana kuwa Mungu ariyo mugenga w'ibi ndiye mtawala wa nyakati niwe uzutegeka ibi niye ambaye mtawala ariko mutekereze nawe mufikiri mtu bomuhanurira wanaweza kumtabiria bakamubwira bati wanamwambia ukungukuga sasa nyiri uyu mukandara mwenye mkandara hii Imana iravuze ngo Bwana anasema azagenda bosho ataenda na kifungo none sasa uramenye ujihadhari barababwira ngo akawaambia ati kufungwa gacho si kufungwa si shida hapana ati no gupfaga hata kufa ngenda vyite hata kufa niko tayari jewe ndite mimi niko tayari ureke mbere kaka nigeze gusenga rimwe nimewahi kuomba nyobo ya bakristo kwani kiongozi wa Kristo Imana isema ambia Mungu abakristo tubagira umutima wakristo wanakuwa na moyo ukaba nabantu umuntu yojana mu rugamba hawa ni watu mtu anaweza kuchukua katika vita wewe unaona gatendo kamwe muri bo nkabare tende mujiza kati yao nione nijue nasenga ibintu mwiza ndekereza ibintu naomba mambo moja sijue nikaomba none ngo buce baada tiyansubizaho nari nyobo akunijibia mahali nilikuwa nikiongoza nilikuwa Kampala nari nagiye kwiga icyongereza ba kwa nimeenda kusoma Kiingereza biri kuri iyi si ambayo iko kwa ulimwengu igihe turi mu rusengero bambiriza wakati tulikuwa tukihubiri kanisani umuriro watse moto umewaka moto ilikuwa za haleluya zasaza haleluya zimeshambulia muri ako kanya kwa muda huo maze umuriro wa muturikari moto ukachomoka mahali pale wa umeme nguturike ulipochomoka nabonye bitangaza lipolipuka nikaona muujiza abakristo bari bishaniye mu muryango wa Kristo walikuwa wanapigana hapo mlangoni nuwari kunsobanura hata yule ambaye alikuwa ni mkaramani ameniacha hapo gisi mnaona tuna watu ambao kabisa mugamwe ngo yarabindambarara bahe ya nyine ngo amarara hunga vita limetokea baba mmoja akakimbia ahunga n'abagore nyine akakimbia pamoja na wanawake
nyine Imana yarabahaye baha umutima asigaye turwana twese leo nuko tunapigana sote. none ngo washikaga abagore bari matese Baba Kuwa wa mama yunga wakamwambia intambara mbona yaba unakimbia vita ati yarangiye imeisha. yarangiye amasasa Imeisha na masazi zinalia. kwa basivile ntabo yenu Wasivile ni waraia, ni watu wa chenyeji. Imana ishimwe ko basirikare basabika Mungu asifiwe kwa kuwa wanajeshi wanasoma. ngo intambara yarangiye Eti vita imekwisha. intambara yasase Vita kabisa imekolea. Sasa n'urusasi Risasi kwa risasi. karabwira abagore ngo intambara Anaambia wanawake eti masasi. yovuze ati yemwe Vita nanje imekwisha. ndibyanoroheye Nami mambo yasikuwa rahisi. tiruza rutora Haichaguwake. nuko abakristo bose hamwe Wale wa Kristo wote nje. nasigaranye n'uriya ndamahize Amebaki na Pastor Ndamaizi. ndamubwira ndihagarara hariya Simama pale. dusengera uriya muri Tuombe ile moto. ukunda ukwari wotekeza ngo n'ubwiyakuzi Eti ni ngo ntagutekereza eti hatufikiri. warazi Imezimika. umuriro warazi Moto ilizimika. warawuzimika ariko zikukwa none abantu Wakati barabara. Waone namna kuwa. Gisi tunaona huku sote. Ambaye anaweza kuingia polepole. yamara akazana ibati Analeta linjanja. maze akarikubitira hariya inyuma Alipigia hapo nyuma. none mwewe nk'umuntu watinya ibati Mtu ambaye anaogopa Yobana na shetani. linjanja anaweza kupigana na shetani. rwana n'abantu bari Niende kupigana na watu ambao wako nje. umuntu imbeba yikubise ku idari Panya ngo mwizina inajitunda ry'imbeba kwa mwizina rya plafo. Yesu imbeba Panya inaweza kabisa kulia huku. Eti kwa jina la Yesu. izina rya Yesu Kristo ku mbeba Jina la Yesu Kristo kwa panya. amen Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Imana Mungu tucika intege usivunjike moyo. umunsi Siku izavuga ngo ambaye atasema bihagarare isimame, izahagarara itasimama. nimba yarashoboye kubwira inyanja Kama ameambia bahari, ikabwira umuyaga aambia pepo, ikabwira umuhenge aambia ikawubwira ngo geza akaiambia hagarara simama hapa, irabishoboye ana uwezo. nizitegeke Ni yeye ambaye anatawala nyakati. umunsi umwe Siku moja ikikubwira ko Imana baina kuambia ari we mugenga we ni yeye mtawala wa umunsi nyakati. umwe Siku moja, umunsi umwe siku moja Nebukadinezari Nebukadinezari, kubera icyubahiro kwa sababu cy'Imana ya heshima ya Mungu, Imana yari yaramuhaye icyubahiro kwa sababu ya utukufu wa Mungu, abaturage baramukunda wakaji wakampenda, abaturage baramuyoboka wakaji abaturage baramwumva wakaji wakamsikia, abaturage baramunezerera wakaji wakamfurahia. umunsi umwe Siku moja ngo arazenguruka akazunguka, ngo arareba akatazama, ngo areba Babeli akaona ngo Babeli, arayitegereza ngo akaitazama. amara aravuga Baada ngo akasema, ngo iyi Babylon hii Babiloni ngo niyanje ni yangu, ninje wayubatse ni mimi niliyoijenga, kugira ngo ibe icyubahiro cyanjye iwe heshima yangu, niyanje ni yangu, ninje ni mimi wayubatse niliyoijenga, ibe icyubahiro cyanjye iwe heshima Bibiri yangu. iravuga ngo Binasema, sema amen haleluya, umugenga w'ibihe mtawala wa nyakati. iramwira ngo urabesha Akamwambia ni ongo, ngiye kukwereka ko atari acha ni kuonesha kwamba si kweli. ngo yamimukura mu buyobozi Akamchukua katika utawala, akamuondoa, iramujana ngo ishike akampeleka, imwinjiza ishamba akamwingiza msituni, imuha amabwiriza akampea maelekezo. Imana iramubwira ngo Bwana akamwambia, uzoza urya ibyatsi utakuwa unakula mayani. Nebukadinezari ati Nebukadinezari, sawa, nta kibazo cy'ibyatsi hakuna shida ya mayani. nubwo naryaga za bleba hariya Hata kama nilikuwa nakula mableva, nzarya ibyatsi nitakula mayani. cya kabiri Ya pili, uzamera inzara uote makucha izi ngizi muri mu kugura hizi ambazo mnauza, nkabene kuriya nyine ni kama vile uzamera inzara zimere nk'izi nyuma wote makucha kama ile ya egle. cyari igihano Ilikuwa ni azibu. izi nzara mwebwe mwamona Danieli we cyari igihano Yeye Kandi Nebukadinezari alikuwa ni azibu, tigeze azishimira hakuweza kuzifurahia.
simvuze ngo nica, siseme ni dhambi. aya Hapana. tawozi babuzaga mwarazikunze, Hakuna ambaye anaweza kuwakataza mmezipenda. nuko Ni hivyo. wirangiza iramu yangu uzotondwaho nikimwe, Hata umande utakuja juu yako. kandi ntawe uzamenya ko nagukuye, Hakuna ambaye atajua ya kwamba nimekuondoa. uzageza igihe nzagukurira Mpaka wakati mimi nitajua. yeme ko murumva umwana. Mnasikia mfalme? Hari ikindi hari undi uri hejuru y'umwana, Huko mwingine ambaye yuko juu yake ya mfalme? Hakuna. Imana niyo inyuranye ibihe. Mungu ndiye anabadili nyakati. Imana Mungu niyo izinyuranye ibihe. ndiye ambaye anabadili nyakati. Ibihe bibi Nyakati mbaya ikabihindura, anazibadili, ikazana ibihe bibi. analeta nyakati nzuri. Imana Mungu, Imana Mungu. icyo cyumve, Hiyo uisikie. nuja no gusenga Hata karibu uombe. nturi ureba ku muntu, Usitazame kwa mtu. oya Hapana. bwira Imana ngo Ambia Mungu, ni wewe uzinyuranye Ni ibihe. wewe ambaye unabadili nyakati. Uko bisa nuko Jinsi bimeze vilivyo. ni wewe Ni uzinyuranye wewe ambaye unabadili. ibihe bindiho, Nyakati ambazo wabinyuranya unaweza kuzibadili. ukamba Na ibyiza. nipeye nyakati nzuri. Kubera iki? Kwa sababu ni gani? wewe Ni wewe ushubiyobora ambaye unaitawala. kandi ni wewe ushubitegeka. Tena ni wewe ambaye unaitawala. Sema amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Iryo niryo sengesho Hilo rikomeye, ndilo ombi kubwa. kugirira Imana icyizere, Uwe na matumaini kwa uzi Mungu. ko ariyo muyobozi w'ibihe, Unajua kwamba ndiye mwongozi wa ukamenya ko nyakati. ari uzubishiraho iherezo, Tena ndiye anaweka ukamenya mwisho. ko ari uzubinyura. Tena ndiye ambaye anabadili. Sinzi nigeze kugirana ikiganiro n'umupastor umwe, Walikuwa na mazungumzo na mchungaji mmoja. umunsi umwe Siku moja yari afite igiceri mu rugo, alikuwa na kikoroto nyumbani. afite abana ndagira ngo bari nimba atari bane ni batanu, Alikuwa watoto kama 4 ni 5. akaba afite igiceri kimwe. Ana kikoroto kimoja. Noneho Sasa aravuga ati reka nje kugura inite, acha niende kuuza inite. ndebe umuntu nuhamagara, Nione kama nitaita. kareba ko buja kwira. Nione kama mtaingia. Noneho Sasa igihe apanga gutyo umugore araza, gisi kwa napanga hivyo mke ati akati. se nta giceri ufite ngo tugure n'agasukari k'abana? Hauna kikoroto tuuze sukari ya watoto? Undi ati ndagifite ariko naho ngira ngo ngura amayinite. Niko nacho lakini nilikuwa napenda niuze inite. Kurya baha bavuga n'umwana baraje, Gisi wako wanazungumza ati mtoto akaja. papa, ati ku cyumweru badutumye igiceri. Baba umetutumana kikoroto. Yarambwiye ngo nimba hari igihe kibi yanyuzemo, Kama uwo munsi niho yabonye gikwa wakati mbaya ambao amepitia. Icyo gihe cyamukomeranye. Hiyo ndio wakati imekuwa mgumu kwake. We yari akigenya ari inite, Alikuwa ameamuru ni inite. umugore ati tugura agasukari, Mama atauza sukari. umwana ati badutumye igiceri ku rusengero. Tumana kikoroto. Ngo bavugana n'umugore, ati Wakazungumza na none tugire mke. dute? Tufanye vipi? Ati tukimuhe Tukimpe. tuje ku rusengero, Tukimpee kiende ibindi kanisa. bisigaye Mengine nuko tuzimenya. tutajua. Ejo bundi yatashe inzu, ejo bundi Juzi ameingia kwa nyumba. noneho Sasa murebe uburyo Imana muone Mungu ari yizinyuranye ni yeye ambaye anabadili nyakati. kuvuga ayo makuru. Kusema habari hizo Biragoye kuyu ni vizito kuisikia. ko ndashaka ngo nkuremeshe, Napenda ni kuimarishe. rema Marike. si igipindi, Si morale. aya Hapana. si morale mbayemba, Si wapatie morale. ijambo Ni ry'Imana. neno la Mungu. Imana data Mungu Baba. yizinyuranye, Yeye anabadili nyakati. ishatse kukuzanira igihe Tena cyiza kuletea nyakati nzuri. izikizana. Anaileta. Sema amina. Haleluya. Ndio. Bangu usoma Soma Danieli ibice bibiri umurongo wa 21 Danieli 2:21. tugana ku musozo. 21. 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ye. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Niyo yimura abami ikimuka abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya.
Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe milele. Ngo nizinyuranya ibihe. Ndiye anabadili nyakati. Ikanyuranya n'imyaka. Hata miaka. Ngo niza yimura umwami. Yeye ambaye anamuhamisha mfalme. Igashiraho undi. Anaweka mwingine. Niyo nizikura intambara. Yeye ambaye anaondoa vita. Ikazana amahoro. Analeta amani. Sema amina. Haleluya. Nizikura ubugome mu bantu. Yanatosha ikazana urukundo. Analeta upendo. Imana yo niyo nyiribihe. Yeye mwenye izisana bangana ikabaha gukundana. Analeta ambao ni waadui wanapendana. Ndio. Cyane rwose. Zaidi. Badili nyakati. Urachamuki. Unapita kwa wakati gani? Ni bihe biguhagaze imbere. Hayo inasimama mbele zako ni lini? Haribyo Imana noroheje gato. Kuna mambo ambayo naambia Mungu kwa upole. Kayibwira ngo kubwicubahiro cyawe. Kwa utukufu wako. No kugira ngo ushimwe. Na ili uendelee kupewa sifa. Ikugikoze. Ukitenda hii. Unaweza kupewa sifa. Ikugikoze. Hii ukitenda. Wokubahwa wewe. Unaweza kuheshimika. Tagikoze. Kama ulitende. Abantu muvuga tuvuga. Watu wanaweza kusema mambo tunabihereza kuma. Tuwe tunampa. Bigasa naho hari twe bireba. Eti ni sisi anatuhusu. Jewe Imana kutansubiza. Mimi kutokunijibu Mungu. Ndibindeba birayi. Hainihusu, inamhusu yeye. Nigisha Imana ko ari shobora byo. Na mhubiri ya kwamba Mungu ni muweza yote. Mugita bikoze. Kama haitende. Ndale ndasinziriye. Nilale na sinzie. Herode. Musumwe ngo yaravuze. Siku moja amesema. Aravuga. Akasema. Ngo amare kuvuga. Aliposema. Ngo abantu bama bavuga. Watu wote wakasema. Ngo si umuntu uvuze. Si mtu ambaye anasema. Ngo ni Imana. Ni Mungu. Siko bilizi. Ni hivyo Biblia inasema. Anda abantu ni bazabi. Na watu ndio wanamuua mtu. Nibo bazabaduharibira. Yao wanaharibu watu. Nyinyi. Iyo bamubwira ngo mudutware bitabo. Eti mtu saidie vitabu. Twaze ni moshware. Hata moshware. Muzari wa mudutwaze na makoti. Tatusaidia hata masuti. Tutoshe suti muichukue. Mukagiraga uko muratworohe. Nadhani ya kwamba nyinyi ni rahisi kwetu. Igihe kimwe ni roho na akili. Ngo buce mfata umwanzuro wo kuyira. Na siku moja nikachukua azimio ya kuiacha. Ubona gutwaza umuntu ibitabo. Kuchukua mtu vitabu si vibaya. Iyageza handi batabitwara. Akifika mahali hawatavichukua. Azakome. Anaumia. Kama bangwano nta protokoli hapa. Hapa hakuna protokoli. Mtazainjira ni vitabu. Mtanaingia na vitabu. Ngo protokoli ila hanga. Na protokoli iko hapo. Usikie kama shetani anakuja. Hii vitabu mbana. Vitabu ambavyo vimetosha mbali. Nimefikisha mlangoni. Kubisingiria hali. Nimechukua mlangoni. Ni hapo inakuwa vizito. Wanaitosha hapa inaenda kwa hapo kwa madhabahu. Wengine anapita hapa na mwinjilisti anapita hapa. Yesu wewe ari kuzibona ibi niba Yesu azabibona nimba azatekereza kama Yesu akiona haya anasema vipi? Niba nije yakiri tari kumwe. Kama ni mimi niba nije yakiri akili ambayo si sawa. Haiko kwa msimamo. Kama nimetembea vibaya, si mimi si yajua vizuri. Hapa wanachukua vitabu. Hapa. Na mahali pale. Hii si kuzidisha. Wa Kristo. Ngare sio protokoli. Simwache ile protokoli. Jewe nzatinye ibintu byonaniza abandi barabishoboye. Jewe ngura ngo ejo bitazansitaza. Ili kesho siniumize. Nabwiye abantu nimuzoza mureka mjikorere. Kwa mnaacha ninachukua. Ndio msalaba nahisemo. Hiyo msalaba ambao nimechukua. Nagiye mu masengesho. Nenda kwa maombi. Ari mu ijoro. Ilikuwa usiku. Jana
nakana karumuna kanje kaenda na mloko yake ariko nagasore nyine ni kijana noneho tugiye ngo tugere mu nzira tukafika abafite bibiri njiani akakuwa na Biblia ngo nimwe ngo akaniambia nimpee anisaidie ndabaza ndese ubu nguhaye bibiri akagira ikintu gikubita gutya tugahunga napiga kitu kina wewe ugahunga na bibiri unakimbia na Biblia nanje ngahunga na mimi nakimbia bila Biblia uko abantu bosobanura ngo wari wantwaje watu wanaweza kusema kwamba ulikuwa umenisaidia Biblia ubwo wagize wito Yesu umekuwa na juhudi Imana iguhumugisha Bwana kubariki ngiyi telefone twase kamata telefoni telefone yo inkubi kubise tukiruka tangora radi kipiga tunakimbia Biblia sema amen amen bega Biblia we Biblia agashirigira samani ambayo inakuwa na wakati anaichukua wakati nikichukua wakati na Biblia sema amina amen ndio baada ya kuhubiri sige Biblia hanga baze kuitora niache Biblia hapa wakuje kuichukua tawe nshiri urubanza hakuna ambaye mimi na hukumu dore ko ni kuri mitandao ni kwa ta muntu nshiri urubanza hakuna ambaye na hukumu byarananiye jewe mimi yamenishinda ngo byananiye gisi yamenishinda abandi simbabwiye ko ubwo numwukaga ile ni mwuka kandi twebwe ile niko twareso ni hivyo tumebaye mushumba ili aruguru nimekuwa mchungaji huko nigeze mbona Zakaria nawahi kuona Zakaria n'umusuyu hata siku moja tawe nigeze mbona mutwaza Biblia ni mchuma amsaidie Biblia hapana nigeze kwaka nkunda abantu pastor nkunda abantu amewahi kumnyang'anya pastor twara abanyeshuri walikuwa wanafunzi simvuga ngo ndamukunda pe mimi nampenda yaranigishije ibintu amenifunza zaidi yani nkunda abantu yani umuntu uca bugufi biteye alikuwa ni mtu ambaye anyenyekea kabisa nabonye yimukira umwana yinjiye wiwe mtoto anaingia anasimama kwa kiti anampe kwa umwana yishara eti mtoto aketi kona mwigiye ibintu nimejifunza kwake mambo mengi sasa umusumwe ndamubwiye siku moja nikamuuliza pastor ubwo twari nari mu mwaka wa mbere kwa mwaka wa kwanza waretse nkaza ngo twasaba swache nikwe na kusaidia Biblia anakataa umusumwe ndamureka siku moja akasema agenda twambutse Rukuga tulipovuka ni Kalemi twambutse Rukuga gutya tulipovuka mto urusengero tu karibu na kanisa nama nkubita kasakosho nikapiga sakosho ndagafata nikaichukua ndamubwira ngo umutima wambuye ngo ndatwara ibitabo uyu munsi roho imeniambia nitachukua vitabu siku ya leo sizosubira kubitwara ariko sitaongeza kuichukua lakini leo uvumilie kama ni shida umejaribiwa kama ni jaribu umekumbwa naye siku ya leo chukua vitabu hivi nini ambayo nilikuwa nasema inatoka kwa moyo hakuna ambaye alikuwa nisukuma hapana nababwiye ko na protokole narayisabye hata protokole nimeiomba mimi nimeiomba hapana narangiye ndasenga mimi naomba umutima urambwira roho ikaniambia ukuna tumika protokole ndi mu bantu iri ya ruguru ba mbere umuntu washatse nageze nje kuvoma abanzi yo gusuka mu rusengero narashatse nilikuwa nishaoa lakini nilikuwa naenda kushota maji naleta na manga kanisani bashaho kimungene mu byari byoroshe haikuwa rahisi akoropa sinzi niba muzamuza sijui kama mnakujaka mnakujaka ni muzi kwishakira kazi mjui kutafuta kazi kanisani ni kweli simubizi hamjui mimi ndi muza aho muzo mwerwe hamjui mahali mnapewa baraka hamjui heshima mahali nakuwa nicho mwebwe nzambona mimi naona timugiri hishuri hamna timuza mushuri hari ibintu ushobora kuna mambo ambayo unaweza kutenda yanagusa kwa moyo wangu na Bwana anashangaa eti kugusa kwa mfuko tu natembea tu inaleta nini mama yako kuja kupiga deki hapa na wewe apige deki na wewe uko hapa ubwenge bupanze neza hakili kabisa inapangwa vizuri
mama wawe ufite imyaka 50 45 Mama agire 40 miaka 40 45 na uko na 20 yeye akuje piga deki na wewe ulale. Kandise ni mukure Mkomae wasichana wanagusa waweze kukoropa na mikono. ubundi se gukoropa bunyi nari ugikora hasi. Kuna yule ambaye anagusa chini akirete. Acha ni komeshe. Amen. Amen. Ibihe Nyakati humura. Farijika. Humura. Farijika. Witinya. Usiogope. Uko bisa none Hivi siko bizahora. hivyo vitadumu. Oya. Hapana. Ta muntu ubifite. Hakuna mtu ambaye Ta muntu ubigenga. Hakuna mtu ambaye tawa ubiyobora. Hakuna ambaye anayeongoza. Ibiri mu maboko y'umuntu. Haiko mikononi mwa Kuri mtu. kwijambo ry'Imana. Kweli anena Mungu. Ibigende biri mu maboko y'umuntu. Hata ziko mikononi mwa maboko y'Imana. Ziko mikononi mwa Mungu. Umunsi yavuze. Siku akisema. Umunsi yategetse. Siku atamuru. Sema haleluya. Sema amen. Ta muntu numwe. Hakuna hata mtu mmoja. Nuwo wibwira. Nuwo wibwira. Ambaye anaweza kuizibia. Dusoza. Tukikomesha. Imana Mungu twavuze ngo nizishiraho iherezo. ndiye anaweka mwisho. Imana nizishiraho iherezo. Mungu ndiye anaweza kuweka mwisho kwenye kati. Daniel ibice 5 sura 5 25 26 Zaburi 102 Zaburi 102 n'umurongo wa 12 mstari wa 12. Soma. Imana nizishiraho iherezo. Bwana ndiye anaweza kuweka mwisho kwa nyakati. Uko bisa Gisi zilivyo. Niba warabuze ibitotsi. Kama umekosa usingizi. Witegure ko ujiandae. Umunsi wo kubura ibitotsi. Siku ya kukosa usingizi. Ubifite ijambo ryanjye. Ambaye na neno la mwisho. Ni Imana. Ni Mungu. Niba waragerageje ibyo wagerageje n'ibyo. Umejaribu yote ambayo umejaribu. Humura. Farijika. Uzushiraho iherezo. Weke mwisho. Ambaye anaweka mwisho. Ambaye anaweka mwisho. Ni Imana. Ni Mungu. Amen. Amen. Kandi ari hafi. Tena karibu. Soma. Danieli 5:26 na 27. 5:27 na 6 hadi na 7. Yego. Danieli 5:26 na 27 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi bisobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashitse. Ego. Maliza, endelesha. 8 kandi Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Hilo usiku uko yabonye kiganza ameona mkono ngo candika kiandika kwa ukuta ngo amare baada kirasobanura ikaweza kuleta mafao. Wapimwe. Umepimwa. Wakati wako umewekwa ukiwa mwisho. Tanama ya guverinoma. Hakuna kikao ya tanama ya ministre. Hakuna kikao ya ministre. Tanama ya badepite. Hakuna kikao ya wanabunge. Tanama ya region. Hakuna kikao ya region ya jimbo. Tabakomeye bari muri yo nama. Hakuna wakuu ambao walikuwa kwa kikao hicho. Ikiganza nicho chaje cyonyine. Mkono tu ndio umekuja. Ngishike kirandika. Ikaandika. Chama kinasobanura. Na hapo ikaweza kuleta. Washiriwe iherezo. Umewekwa mwisho. Iryo joro hilo usiku munyigisho ziravuga ngo mafundisho hari hubakiye kulikuwa kuna jengekwa hari abantu nijoro banye barara bahabacho watu walilala wakichimba zaguca baserutse mu mugi na wakafika mjini. Mumenye ko dukinira mukibuga abandi bakiniyemo
ndacho tuzireguza, ndacho tuzireguza. Erega nani ambaye anaweza kuondoa? Mimi nani anaweza kuondoa? Akamwambia ngwimana Mungu ngwibasha kudukiza, ana uwezo wa ibasha kudukiza umuntu, anaweza kutokoa kutokoa mikono yako. Sema amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi niramukitana Tena hata itusaidie. Hatuwezi kuabudu, hatuwezi kuomba sanamu hii. Ningao bari bavuze batiki gihe Hii wakati tuzi nyiracho, tunajua mwenye nacho, turamuzi, tunamjua mwenye nacho. wewe na mabinga gusufite, Wewe kabisa unavimba, unatuza na mabinga, wewe unavimba tu. nyiri bihara, Mwenye wakati yupo, nyiri butegesi bw'umuntu, mwenye utawala yupo. ibi byose wayusa, Haya yote ambayo niwe wabiremye, yeye ambaye ameumba. muvandimwe Mpendwa, mwene data, mpendwa, uyu mugoroba muteye intege na biciye mu ijambo ry'Imana ya neno la Mungu. ibihe byose biri imbere yacu, ibyo twaye ducamo, n'ibyo tugicamo, nimureme, muimarike. sema amina. Amen. Hari ubiyoboye, hari umugenga wazo, hari usubinyuranya, hari n'usubishira heza. Ni igitondo kimwe, mu mugoroba umwe, Jioni moja bizavuga bihinduka. anaweza kuibadili. Imana ibaheze umugisha. Bwana wabariki. Amen. 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 Amen.